We have a Nobel Peace Prize winner, Nadia Murad, who was... خانم نادیا مراد گوته سەرۆک ترامپ دەماکو داعش ئێریشی شنگالێ کری کەسی ئەم نەپاراستن ئەم ژوارن خوا دەرکەتنە و نەها نکارن ڤەگەڕن. I hope you can call or anything to Iraqi and Kurdistan government to... از هیوی دکم هون دگل حکومت عراق و یا هرم کردستان باغون من جهه که به سلامت دوید گوله بجیم. If I cannot go to my home and live in a safe place. از نکارم وگرم واری خوا و لجهه که به سلامت بجیم و کرامت خوا وگرینم. مثلا نداعشه. مثلا اوه از ده خطر دامه. خلق من نکاره وگرن. ام بتنه 9 ملیونین. نادیا مراد کو به نوبل عاشتی هاتی خلاتکرین ji berxebata wê aştiyana ji bo nehêlana koletiyê û teedayên namûsê li Koşkaspî digel Serok Trump axeft li demê civîneka ji maleyeka rizgarbûyên eşkencedan û tepeserkirinan li ser binemayên bawerên wan yên olî. I'm still fighting just to live in safe. از هشتا خبات دکم جبوکو به سلامت بجیم. از هیوی دکم هون تشتکی بکن. راست داعش هاتیه جناف برن. لیکا 3000 جنو زاروکن ازدی گوان لسه طباخ 2014 گرتن. And you had the Nobel Prize. Yeah. That's incredible. نادیا مراد بەشداری کۆنفرانسê ساڵانە یê دووەم yê pêşxistina azadiyên olî bû ku Wezareta Derveya Amerîkî ji bo çalakvanên civaka sivîl li seranserê cîhanê rêk dixe. Wê gota amedebûyan dîrok nîşame dide ku genosayd her berdewamin lê divê em kar bikin ji bo rawestandina wan.